fa so ngo ma le tu fola sa ma lo le folau sa mo ma lo le fa totoa ma lo fo il pali folau ngai ma sania ile tunu fa mai sau le va na tiu tau mai le va na tau a o le mamaua lango le va na fa wa folau eyo longo winga tai mai lo to so fu lau le lei ile lo fa ma le anga le lei o le tua a o lo manuia foi le tapu inga si o tatou tunu ai mai si o faiva masani ya ata lo fa le asiata ele to tau pulu bufuina o tau pa ia ele to ya o fangaina foi fa ape o se niu o umo na tatou langa ele to tau tutuina foi ya soyo tu a niu piu tu a oi o wa o sa mo o le tunu o to oto o se ala o po masiria ile tunu pe ai tu pe ai nofo e malua malai o moto tu po foi malao ai ya pe au foi la sautala yo tu sa ma foi nga pe le au ia ya no to sa mo le ai vivia yo tala tautonga ai to fia lo tato tu no ya manu fa ai fo mai langi le lofa o le tua wale ni fiafi e le fa o wino le tua le Blue Wave TV ya mar proclame tauta ya o tu favor fe au manga luengo le yaso malo le ono sai malo le pali ya ele mfayano ula lo au tile ya fe au na le tua po so se fata fai te ulanga fia malo le folau malo le tetalo ele vengo fie favor o tato fa fe nga o le utitala no atu fa fe nga tausi ekalisia ioe tausi ekalesia fa fitete le lava ele fa ngofie vo wa o le o tato yaso ngata o so nei le tau tala ile tus pa ia fo me o so fa ngata o so fa ngaka langa o tupu tele le mana malama ma o fa alia le poto mar manato le tangata o le kele o so ia sa kele a makwa ke kele me le fa fi au ma sa mala me le pulela ero nofo tangata e whaalolongo e talia. A o ngi yunga po. Ia wa whaali a kuar fia whaali i rwhai whiau a leila unga. E sao lauta. O nei ona po ua matua ioe. Ua matua matira tila le mele na o le vavai mai masira sila mai rwhai whiau. Matua e seare pupula le pupula tua di tangata whaalongolongo i lalo. Ia ona o leila ua tau nu wai upu a le tuspa ia o aso nei o aso whinga tā fa mai fo fa kusa siria ku whinga ka o aso ngilo aso ia nga perfecta ma aso mo sema mangoa me je ku se sina la ia ai fa talo fa tu i fo ia le tala le ia ona afe mai la ia o sa fa malo ia te auto o malava sa mo sa fe ngai manga ruengo le nei aso o mato was fully minuti te ele fa te lo fo te mile sa mo nga le utato te mi fatasi lo no winga a fai wasuli mai te alfa o manda vanga ruenga malo o manga va fo nga ruenga fo ile e su valua nga ile te mi masani ia wa matana nga solo i pasifo ile e o kuama oi sisi forma tulanga ia a matua nei New Zealand o mana fa nga luenga a fa pela o e fa forma ya o le te lungo le ala tele i le te mine nei vai foi ke o hango ala usi da sila i le ka ko live ma le tato program ai wa te ele ro fito ai mas ta vale wa so a ska vale ngai luma ave pe o te linga i lo leo ai tau la i pela usi da sila i luma le wa fa papa le leo io le bluetooth ia na e fa longo le mai fa fonga ia i lo leo yes tau no mai ka fara ia ma fa popo tu mai tele o tato ia ma tato ma lo ne yaso ai te patau la i lau sisi le lunga le wala ka ke musue o ka ko fa longo aku ko sa usi sikala pe or ka usanga ke ngai o amul fa le stasi o ainga ona o matuati ia i lava le falinga o le mea ai matuasi la loa i le tauta iai ko inga fa makalanga na ngai e matua i o ngatete wa o te temu mo o fefe ai
e wa ole ale kala la fa e wa mura mako fa le karu po karu le e wa upo e wa mura mako fa le karu le li le ya ai pe la e ngo ka kango susu ya e ole ya ole ole anga le ole tua e mo le to ila fa tele ya te o yo to favor ya me se foi ya le tu langa foi o ngalo ngole ne yeso a fa pe foi la o lea e te whaafonga mai ai e le imanuia au lava singa o le ni aso o ke li lopo lea penga e alu e kau whaisau loan pena e alu e tautaro sanga se mea na emana o ai ia pe ua le tali mai foi so se mea whatsoever ua e whaasiasia ma e whanua noa aua e ke popoli te au ke popoli o le o langa le nei mara soifuanga le nei e pei e fōlinga mai e te alu atu lo le teimi mua ai kaia mai o e sauro o e le ke le koe alu o ke le koe alu la iai wa uma na te ia lea ua e pei te toi complain ma e whaasea ai le atua ai vai ka koe ke lo le matua o le matua sauninga oi le launga na whasoa ai le whawhea ngainga se matua whawhea au le sa te leo vaenga tāua aina toi au mai ale tala fo ile le ma i ona manu le pela le mai le pela o la o nga mangu ma tu fo ile na la tuna manu e fialo e alu ya elisa ia fa malo lo elisa ia lo na mai le pela ai la tu e tuli mai e elisa ia lang kama fai fe au kiasi o le mea la watu la kuloma ma nga mangu kai au sili asuria la kulonga mang ola manga o haru he mai se e fa malo lo kai pio ka ko ngi on po pi e haru ke manga o ke pa i fe au ya pa i fe au ya o e sa ngo mai fe au release mai se fa manu yanga pe kiliva pe ka lo mo ole manatu nana yina manu edward ai kuri me fe au langa mo kiasi kuri me e saya sa ulola ia fa ya tu ye ma kiasi ole fa mama ina ma fa malo lo ina lo ngase o polo ina u ele tangata le tua por perfect e que aru e que kofu ele vai return que ka ele vai return maybe or ma fu anga le approving ai lo long e o que o fu maybe o isi reason ngai ke ala kuai ele o makanga mai me ka mo fai e soifuang ele o le la waru mo ai to te lo la le amana tu o tu le tala le uti tau mo fai e vatu fa pupu fa so fa malo si borka pokala me fa malo si da makanga ele I fa akasi nga fa kongwinga nga mangu e alu e kofu le vai o yoritana ole nga ko ngara ke ka o ko fa malo si le ya o e fa pena la tu e tai mai le so nei e le I manuia se me na tau mo fa ye so pole alava e o fo ngi so ka me ki su enga o ma tu langa fa pena ole au ngale o te o va tu ai le tala le e le I fa akasi le I fa lua le I fa kolu le I fa e fa fia fo inga fa ko nga mangu le ko fu vai le inga ia fa mama inga longa le pela e fa fitu fa fit ya so ifuanga ngi fa kasi ya fa alwa e enough lo e give up lo o fa longo historia tangata fo le fa le nga discover inga le apple le google ai le no tangata na se lo ma lo le so ma ye nga sirfia bo me ka IT me ka internet ma online o fa longo le story ka nga alla le fa fia nga fail Steve is his name Steve Hobbs that's his name ke ro fa ka so le fail fa fia until finally successful ya wa maliu ka pa nga legacy man me nga ye fa now o le waka kofia apple uma wa elua le apple rio male le utato ro aka wa kule le iPhone boy lo fe ka mekore le meolea o le imitation male fake apple male real apple va tato ye pa
ele I maua ngō fie ele I whaia ngō fie e ka malo le alu ingala na le tala le wa vatur fale nga mal fa marisia we mo we liska ka ala ku ngi kom fai mai o le loan pol fale everyone do that ele le nga mia ya wa pe o ka inka ko la au fu mai ni cash fu ye ai la tanga tala u provide uma kwa manga ya ai la kwa fa mai bank no decline ko fo mai ko yo aku u fa popo aku fa nga uma inka mala ai la kwa esa wa decline nga sawa pa marva lucia kom mai mau a do mala fa no ya ai vai ka ko fa fikun ko funga mang fa afitu anga kasi sawa ku mai lunga nga mangwela ele pela lua kolu va lima ongo ku marka malo ala ya soli ai nga nga ko ko fulo nga fiku aku me marka malo fa me marka la ka malo nga fa le kala rei or kuspaia ko ifa amu ia ka malo ile ku o isala elo va ka ku ye anga ku ai rungo nga mangwele I fikala nga mangwele fa mai soli sa o ala on ko fie poko ni fa fe kai ile ku o isala elo le ku ale ka pu ye ava ila ka ko ke lo la le man na ye yo le ungo le ole tala le fa so ye sunga fa fianga nga pasta wet nga uma nga la ku nga mangu ma aulo ma alio ma se keli ma me aulo uma nga sau mai mai suria wa fo ere ave o inga ia ave I in replacement or healing ai uma mai kala I sai ya kias fa ya nga mang ko er ma ave nga menga kile mo mia ai ele menga mo inga mang o fiar mo ia ana ye yo tatu fa so fa le nga le ki lo le fe ko kuspa ia e ila menga mo inga mang nga uma fa min manga yes fa ke ele sai pe ma fa ngo walu ma ave singa pala o le ele mai ka ko le menga mo fa mai e ma fa ngo wa nga sau ma aulo ma se ke li ma ario ai uma wa malolo ai fo ye fa mai fa yaku ya ele sai pe ma fa ngo walu ma ave singa pala fa le menga manga o ka malo now elua fa akusa le pala mua nga sau ma le loko fa mau lunga wala nga fo kai au suria sau ma me ye fa ka wo longa fa malolonga ai fo I wo makua hampu e fo I wo fa mau wala loinga ele akua ai ila le si fa ai lo le pala oleola wangalo ia o e mau o tatou na faua mai le pala e fuefu o le lefu po le pala le fearua I maka kou le kai minengi o e mau le pala yes ai ke sira fia la le pala le ke fearua I mo ele le ka ua o le ka ke fearua I ma le ele Leila ele o ko ele o lo kingo. O le pala ma ele ke fero I mo ema. It's blood. O le toto. Ai foi le a malingi ngi lo le koko wala velo lima tu loa. O le ale kala e ko ke fa fonga fa ye kangaka. So le ko yalu wale ko singa le pala. Ya, ko singa le pala. O le ngoanga koko. Ai ke vai ise me nga kupu ele kuloa wa malingi ele koko skanga kuloa e fa mai ke vai makua ele pala ele o le toto o le ale si ngori toto pe aka ko kala ngo fa saingis o le ola life nga sawe ma ai fo I wola isati o vai ku ngani la ka wa kausi si mai mani mo mi sai e ka vai nga sau nga mang e sau e mai ai fo I wola fialo male pala prophetic
o lai o le fa winga fa le nganga o manga o foi e ka u isuria o le pala lea o le ele o wola e ve fela o tatu a ka ku kala ngoi me koko ka ki kala ngoi lea e mana vole ele e mo fui la ele fia e ki le fia ai kalonga e le koko il sami pe ki aru koko no re e koko ele sa o iroma vau ana o kamalo vau e fa ko fingi o palare ngor fingi sai pipi la mo moli go lo fa anga le fa kurisco e le si ke fa fingi va ya vau a la kunga fa mo moli a vau a mo moli a kuya o lo fa anga ya parpala adu rumah vau pasivo de eu passia ai anga so e la ole fingere le ro e va ole le alu faleo oi che power fingenga L'aerlo for moi o fi o sorar passeare filma va ma fofau o parparingon l'aerlo porque limia ele Ujono mianga o sorar passeanga no ya va o parparingon ya rufo que limia ele talo stau matava e que eu sou eu ngi me o kasi da kanga mo mier fofo nga mang ya talo fatula ya ele para mana ya foi fa malo si motato e fa lato fa felo ai foi ya isi uso ya o so atau o tato te ya asia tabli atau ya por sunga ya godfather o so fa wasile fia yo ai pepe foto afana na una po ya e o maya o po mo fara tarfatu lo faku asiaka ma roso fomo ya fa pe foide si mai mo mai sa mo o fe lava ia fe lo fa fe lo kule e nga fi vi mo nga fa kai so fomo mo langi mai ko fionga ko kulanga mo lunga ya fa kalfat malole fa fe ia to le foto uma tule ma fa tal no nga male tamatuai o koris o te tau vai atu e pe isi no tala anga isi me ale na e fie la onga le ko balanga po o pe senga o fi mo ma ko malo ia io ai sa la ko si ko ma ko kumalo ya ke de ho yo o ko ma ke nge a onga ko ris na e melanga le mo fi na isi te mi foi le no tau fio e mas io me ma me whatever mo ke a whatever isi te mi foi se history foi le lenga so ke ko ris ke ma nge va la lata le ai va ele aí se mela que e fu o ka wa ele se mela ali fu eu ba ko ma ka ye e sa vali mai ko risi ba se sa va de kurunga sa va ma ya la ka kera ku paso e ka ke ka sa va ku mai ken ko risi awala ngala ma fa ino fa pe atu a fa pe nga uma ela lo vai kai mi e ke i maua singa u fa la ko risi i furinga mai la e pi le ia ko ma fainga awala nga o lewa yo luma io e ka nga re inke au le ko ris e wana no te fai atu e pi ko losi mai angi ai awale o te mira ngo ya o a ngi ringi ka ka o lenga yo ko sim sei mes a te mira nga o mala wa so fiora kolko kelo la o le lenga si fica o va foma ya e se vuole fingore
ya ele fa be me buto tuone tawa ami fuole ya se la lo fo ya ngai ka wa fa fo yo ko ele kuma mainga e korisi la so wanga le wifi ele anu ko ke u le vai la so ngore fa mo mo nang sa mo ngai da pepe e u mai ele ko isi korisi ko fia mai ya o mene la wo ye ne u la fa si kere o korisi no ise okay mai ka ko ko le ese lo fa lo ngi ya ongo ngor ke do ka ko punga mo dawo e den ka ka we fa nga malo nga malo ako ma onga so ya ka wi o ka fara ro wi so sia mai moni lo so nga o monia ele lo tala la ngona mita i tam fa nga le ko dis o ula le te wala nga o u tele na o involve mo meo to vanga la nga fa sa mo me se foi la afele ki sa mo pe la I mo te militino ai ma o kurisi Samoa College St Mary's o Aveli io ke ro foi la sia onga e se foi la ma tia foi ina te mi foi fa tole la le foi o ila to ia ila onga le ro moenga yesa io ya la mala mo ko ma kora ma ko piko nga io sa vali mai tama matene pulo apa lo ko la be ka va ke numa ke lo bo kala ve fa fio ko malos Quiero un caso, pues para que fa pe. E tawa. O ka se masu iso. Yo ise ka mire masu e haro ka wa. Fa tu ai tu langa ia. Le a ta te alu masu e ya fa pe lo te tau au ma tu langa io. Ya ai le yangi nga mea awana pa wa va nga fo i na tu langa le union. Na me foi le yungi ko nga wenga pe ai ni me fa pe tu. A se upula ro ka lui. Ya e faia fo imale le winga tala o tala no to ile story no mo wanga I Australia e stasio ainga le tonga ai sa next door ma ainga sa mo sa na mo wela me tonu le no ofsili ni olla se ke singa fai o tanga na la vea e pol me ona ma peva le vai po se me fa pena ya ona fight lo la yo le case ma tu langa te lela le settlement pe lo se la tu se la wafi ai wa fai lo la mal kusanga nga setto le va ele company I think that was the story mana wa nga fai le mediation vo ngedi manga ola company e kongi lo le lima se wafi o sa ai fa madi ai wa nau tele le fautuanga na fai ele loia pe lua se la pe corse la wa fermen fa o me la o tu puri ya to wa fight lo le case ai le tu poi la mele haya lo ele insua male ia la to private investigator kama voila ia le o e kapu engiaka o me fer wa ele ma ula le wala nga o matua tapu o le kala o fai wa le ko e kukusa e te lo ele mena tupu maua mai ngā kai ngā ua fight le case sa vale tu tono le e sa vale ko kongu singa le vai mare e ai maua e ngā video mata voli mare malo si le liki voli na fai e amonia lera o inga fa vai la ofisili le fai voli e te lo oi sa ua ma i le koruse la ua fe e pe fia misi mare o fale ngā ave ele di masfulu wafi se vale ele se menga maua le ai se mea na maua o le ale fata ua tatou sa moa au fui ni fai fatonga fitile mea o ke fai o ke lo fui o to Australia ava tu ala wala ngai tele o te lo fui America ma me fa me fa pene ia va no na e pe ki kilo e ke o maua i singa kupe keli ala te si la fia le ia ele o fetau o le tu ala lo foi e ko nga melanga o vai la ayanga te kale di masfulu wa felenga fayele le ofa ya wa nau ya nga loiloa ele pa u fuar coupe se la u lo se la wa ele amba ya fuar
ia mawakunga la makua I voli mai mare marusi io ale eku ai aru ko da vele eku ka waru koko Wa me fa penge ai ro masa solonga ia wa fuli foli insiola ko ia fa la ko nga luenga wa res ko pe ki kire fu fu ya pa te fa pena uma ia le mele tupu ia pulotu Skaili lea alu te tonu o fale ia na o ripoti me tangata le fale le ile Green Lane le na matoi le ata te va ai la le mema o te upu monia ai fa mai le tala tangata le na va ai le alu le to etu hole ai sa vali mai fafu ai sa vali mai lai fafu ai vala au tu ai stasio o tangata sa mo vala au ki fu ile le fia po sera to wat fa matala mai na tamai e lai manga ai po sera ko kai do ise me po fe le ai fa ngi la ku karma diema ai fa mai la le tala le tangata le ato e vala au tu ia pulo tu le etu ala wa ku re upa le upa taxi ya do mai nga pulo ku wa ke pa mai ma pulo ku ile wa ia le nga du fa au wala pe fa au wala ki ai o marco ko ai la sa ai era una ko morcava le na il tanga tana fa era na post runga fa mai so a ku mai ngi so le paye mo yeri ala fucking wo allora pala ai Oh, a coisa se vai lá la polícia vai ela mai ai fa mo vingo la fa man tota todo pe ferka ai para ai oso ma tu pole ali pala o tanga te fe a o ngo so la ele eu le vinga mo ta bo ku le mo tu se fa pena uma la tu inga skedi de o yo lea ora asa ma fe mai ya ile tattoo case ese mingani se singa u ko nga wae ya a me se for report au mai e pule al fai news o ya ma dia yo ko nga mingor case le al to no le se le fio ko bia male e fodinga mai le to ngor case le a ele fia ya la audi marco ongo e mo se foi la kala mo e ko va kambalang kala fai e fo po kala le ku se veto ore fai nga ka ko ri poki o sa ur kai mingi ku sa e ke e ko ongo fa ngo ingor ko ongo e te e to no e sa lo li poti e matua e vi ia mai ya prosecutor le e ke par mi e lang fa korung solo news que la so akas Isso só vai ser o observa só le pe wa ayo fa mutai la la tala wa uma tatu tala no nga ile ai o tatu lo nei ya pa wa meto te fa tali ese fatu ese pa wala ngal fa ko ese ya nga ko welcome foi le on board wala nga ile o to suia I forma fo o le fio li par mi ko ke fio fa se be ya pa wala me yo wa bo ya ni la to stories ai na e mo so to tonga nei ma to lo longa wa submissions submissions I think all the pay level all submission al funga loya al vanga yo di mongi ma molongo le nga umi kiringa fai ama ka ba nga fi fa uma ya le tamaita yo fo le na fo le nga fo le sa le tu la I strictly le tu la I mo le fa si umi o langa submission malanga kakara leng saudia wa ho mbakori fo le case le or kangi ni mongi ma malongo ma mei tolu tangata ia tangi I lunga la mele or ka fa se or ka fa leanga or make up por fange por fakon kala ya lela il fa psongona o lela o mai ange foringa mai e maro se ko ke aule ya fange finga wa alo ia wa makari fo o mele ka ko le wa se lo ya li o le tomaita ia mo psua tani to ilo ya na ese lo ya puria o yes o ya mero lui ese lo ya sam ma fonga ke Catherine
Yeah. KC Mai ta ia. Ese lo ia la ulima malise. Yeah, ole KC tama le tama Richard. Makalia la le e falo ia faile e fingonga le. A kasi lo ia le sikule fa ia. Ai a ku kio fa ma me fa penge. E le mo fa nga malo se kasi se fa. Ma se ole aki me lenga fa ngei ia wano ku nge la so lua e o februari ia e faile sa o fa le unga le fa msingonga. Ia wa talasa le sa pul fa mal malu le kaisa ia ke ola ia so le atawa o vaenga taua ia manatu fa so fo ia wala ngale uma submissions ia ona na finalu fa solo ato matua ia lu motua ia le tamaita yo lo tu mo le tolu po lo tu mo le tangi ia wa mfaika fa pea o lo ku mo leo lenga fo yo le si kangi le ko wai kangi ko msinga ma tu mo fo ma tu ia lu motu ona na fi inai tala auto mai ia ilanto na mato fa soa sai to tonu sa fai i ko kongur kai mor case matua ia lu motua le tamaita i o le nafo ia na final submissions ina ia matua sa malalava ua lava na mau ua lava na suenga matape nanga leo o le fionga le parmia la auli le mali toa o ia le tua uma fofonga so ole awililinga kele anga wa ngafile linga kau fa mafa mai al article le observer ole matua isa malanga ngafie ele tamaita yo le nafo ia make sure la ofionga famsino talasa wa lava mau evidence and proof ole fionga ile li palmia por sunga laule le malito tatie sela le tofi palmia sunga laule le malito o ia monia le tuo me umane o langa fa mafanga o langa koe kakalo fo nga ngafi ona na fi foila sa fa awa mai yaina le saunoanga Catherine final submissions fo ia le loia o lo tula imo le sa o tau mo fai o to tu se tu singa na po ia le tulanga na madua sa malai Catherine ia le ai o se fa maonianga o ia mea no proven evidence o le la o te tilo atu mo tango o mai o luma final submissions to fatasio le asolini mai le KC ya Richard mai ya Tania to iloha Mero lui e tu fatasi ai o la to finangalo ma Catherine ele o sala esia o le winga la fa metalanga ma nei o vaenga ia na tau na saunoa ia KC ia vela o kalangoa KC le ato fa mai le saunoa nga le KC le ai lava e se furu kasi videos if le na avatu e se furu kasi videos le fa vai ele fi nonga ale prosecutor ale leo po leo tu mo ila to le tangi e se furu valu le video na avatu e alfi ai ma video fa tala no nga sunga lau le mali to yanga media conference fo ele fa press conference e se furu kasi kilipi nga avak fa mai le tala ale cases le ai lava mase fa maungianga o se kilipi se kasi o sau ngoa mai ai le lauli le mali toa o au leo o te tua o faufaunga tusa o assumption uma mea ia vak tusa o le mea le uatu o esa o ile kala le launga fai au le fai so kusa wa ngofo lo mai wa ngofo fika o yo mafaufaunga le fa winga inga o upu o le na vai le na le fionga le ipani te mia le ipani o ingala le fina watu wa ile cases ina ia matua fa le o nga ina atua videos nei there is not a single video
o matua mautinoa ai se saunoanga whapea ma o loo uitua fo i o nei mea ma o loo u fau fo le ai le lava ma se vanga pena tasi na vaenga na fe i le saunoanga o le isi vaenga sa fe i le saunoanga a le cases na i saunoa i whapea wa umanga ku uinga aku le avangoa tulo i a limoni e na te alu e tā pena mai ai se faa maonianga e pei o ngaia ka ua o lea e iai moli mau o tangata ia na moli mau ina longa iai va vea o fui lea le ngara vea ka mikiki e mea iai le fa mai o la iai anga moli mau kanga ngai loa tio neo le masi meo menga e la le vaenga ka ua i le whaupoponga te mai tai o mapsua tani a toi loa fa mai le tala leo te tusia i lalo o le saungoanga tani a toi loa lau fionga i le whaamasino talasa e le o le issue le mea le kupu i it is not the issue it's the truth ke no manga ia yo fainga upu le fa mai o le mea le o mai ei moli mau ia e whaasasanga umai i le vaenga le moli mau o Samuel ai o le truth of the matter is e le se so enga o faia ia limongi ona o le tu fa mai le saunoanga a mapsua tani to iloa wa uma ona sauli mongi ma fa'ailo mai and they provided that wa uma nga ia fa'ailo fa'alo i tele lunga ona fa'sala launga wa uma nga saunga mai kom singo leo wa kiria longa ngo manatua o le launga nga di mongi sa fa'ilungo por kalame le ale si va ngale Australia fa mai wa uma ona kilia longa ngo mai official leo fesili lo matania au mai la le proof o le su enga le na e fa pe mai ai wakiria lo ngo wala ngai le mafinga so nga face kala e au ngo ma se ngo se case until today le wo uma e le providing nga me e le providing kalo sanga lo mapsua tani to iloa mar cases o le me sa o ai fai de case le a ko ngau le fa maongi solo fua a ko melea ai koe a maka mai le su enga o limongi o ia o le uruai suspect vaina kusa o le wa koe whaausa o RKCs ma whai e tu sa o le la o sa limongi wha mai wakiria ngai o anga whea nga whai e si su enga e kiri ai provide that nga request leo provide that langa ele mama upu yang fai o le usau ngo mai komsinga until today anga lela le se me providing la na fai lo ye fai ya KC or case lea council fua ai a fai e ko fai se su enga su ero le truth a maka o le kana lea ia a mata lo le su enga ia le pule ile hit and run leanga ile se me fa pea e a maka mai in kau i a ole hit and run leanga ile se kau pure pulenga yo e so ar kamarea ko so le wa kau ma fai sa o ar ke sis male vaenga le e fa usa o fa ngi formele nga se fai fa amaka sa o no ko so me sa o alna yo fe ngi me o le la fai kau pure pulenga ai ki ya ile le mena le fa mai le sa no nga atania to iloa or the melia, it is not about the issue, it's about the truth. Who was the person behind the wheels? O i su e lenga o lela langa fuar melia kuso lela peila au jacket o ainga fa o mori mau Samuel. Forget about that. O le focus life mai who was behind the wheel o le mea nga ka su e mo o le manga ye o le isi la vaenga nga makua attack el cases ia vai la tatou va wa le wa turia ia fa fai ngo fienga mo matua mai la tolo fa fonga mai a o le unga fa ko a fai ile so lu fe puali o le isi vaenga na facility tu ia facility e sengo lo ia ai se anga o ko le fai ai loa le fai unga fa mai lo fionga fa msino ana le tolo fia nei le case or ko lima anga le ko lo fia ngai
e ko ke le ava ku e ko kongu ele amai mala au le mali to valu masina, and I like that, which is an argument mo mier finga winga fa mai le cases e valu le lei masinga nga va ai lo ko modianga nga modia isa mueru si vai lise di ma fe pule ai fa to atu include ku ai male fionga il personga la au le mali to fa mai marsa wonga anga fa pe ngai la se case la wa ile unga ele evacuou. Olha lá me lá afia for lá that's such a good point to argue. Benovet, eu ma unfa masimo ngar fa mangingo o ke ka ngoi highlight. Ma e nga sa malaina ile aso nei. O le fisili nga fisili ke si. Ai se a valu le lei masinga nga o ko moli ai leva le. Nga ko moli ai anga fa peala e pingi ai nga ma ko le male kolo inga adjourn ai lau le fai unga de kaiminga ai se ala mela afia fo la ule male to ai fa mai lo marfi nga ur kamalo pa because ilona talitonu o le fa mkala ku kala ke si uma fu ku ai fa mai le sa unga Richard ai pe tai lo fionga le fa masino e na te talitonu it's political motivated. Ua koe after 8 months ai koe whakoa include mai hore mela le ke ia la uva vai tu le atou e ke ia de keisi kusa kuloa kako fai ia ngana fa pe o mele le tau mo moli atou keisi mo charge ko lima vai masinga e va su e ya se vai nga attach mai la audi pipi mai lo mal audi ai sau la audi au kuelaka oi ka mo mai fa fe nga make sense le nga ko inga mai nga fa pen ku sa ai sau lo la audi to no e fa mai o ela le la fa au kuelaka o e kongu ale ka pule o mamei ole ku o morianga o pueng o la audi le nanton le la le winga na fa per cases ela ya la se winga sa si le nga let ko ku sa e me e tu sa o tu ye lua e taida fa ile fa misingo ngole lima lea laula la ko unga uma moria pele moria fa maungia pele fa maungia uma oa awolo ke for vanga le ai o sa o mai la huli mai so o vaenga ya le fisilie le tele male fai ungo nei vaenga uma fai mai ia tongi lo I fa foma ia solo fua e le lava le ai mangi evidence so ka ku dia le vaenga le no evidence whatsoever ya o se o ko nga e mari ke o case onga or kele kaka ia la leo la fa oi ala fa fero ora ke mi so ela ia ngem ka wa pa fa pe ela e o moi fo e malo ia ka como ia pe o mai fo fa pe malo ia va ngre which is ko ki impossible malo o faro ko I me no fai ke si folinga mai o la wa o se suenga mau ku lava e ka o su ia limo ko so ingaro fa o fu au o na tonu ale o sa no ke si by the look of ila toa by the look of ole tu langa le wa yai kusa o le o kakalo sa o ke si ile famasino le fionga ile tamaita famasino ya talasa mo le ke sa ngeia kulo fa fa ngofie kiria ko ngese ele o lava ngi modi mau mangi mau e o meanga au mai leo feio li mongi au mai videos pe a mai pongi affidavit nga kaya nga ru fa ye o le mati fa matala tu le argumentia ele au mai o mea ye li pokia ko isi fa le fasala la yes o la lo ke li pokia fi nga le nga fo so la lo te li potia la do a fai lo ke o li pokia kua le ano a to fa matalanga cases yeah maybe because pen of it ua pule uma le nga ruenga ia a vai o le tangwa li potisa o tunga langa la ile ma tu so si tonu na sa fa ia na fi o foi le so o le winga la fa matalanga le fo o te li pokia sa kwa nga makua isa mala ile nga fo nga fitulo le tamaita iloia na matua isa mala
ua lava na mau malato suesuenga e whaamaoni ai o le sunga lau le mali e toa le ngai kua umao mea I know evidence la le lai o mai ia I le lai o mai ia cases ma lo ia fai mai yes o ngai ko ke mai ia videos fulkas nan pele ai ma se meo I video ngi e le ai fo inge mea o a mai ia e le ala I le pule e tusa o ana tala na fai ua mae ala suesuenga sa fai anga ia wakidia longa ingoa le ai ma se me fa pena providing ma le si vaenga na toi whama mafa ma toi whama mafa mai e keisi le mori maua wai pia tangia mai o le e pia kau fetongi a I fina ngaro le mori maua teine no mori ona o le fisui ya I o le mori maua mori le sa ko lo mo se e sa to lo mo se I polen ku polen pe taila o le vaenga lea ua pia o nga kasi mangkua nga I o e mori mori maua mua ko e laku lea nga waili mo o leo mori sui le mori maua mori fa me ere iai e pepero sem ai ua kula I mari le so le nga kula ia ile na le na to e tangi fa mai na ofisili le loia penga ai mai na pulesa ia leo so o le winga na le fina una le va finga una le va tu le cases ma loia original mori mau mari langa yoi e sa sem pe kai o le ngai lima o leo ia ke le men le fo ko sa kinge ko faila na tala o langa pressure ngai le la va tu le argument ele haila o la sa o ale mori mau amari sa ye fa kasi Samuel ya ole maria la wa u te fa tu fo ya u fia masinga korua focasia lo focas tu fia masina o ye la sole la wai February la solo tu lo masina wale la fo in November ya December yang wali akwa ai tau te a mata ya February so na no to ai ola wala ta otoi il fai unga tonu ale fionga tomate famsino ya talasa saanga atuali ato ya o sikele ai uma I lokalile ai ele uma il ke se ilonga la pa mo ka kanga la ya Samuel ya to looking for ma fa le makanga la for ka ko vesinga me ma kupu me ka pungi le lipoki kele la vari o le nga fai okay longa lipokinga le o mo kwa kat konguinga keisi ma lipokinga ka woi on ko fo im ka up so me la makanga il so ngoli monki la la ke la nga anga ke la nga il kala li o sa fa si kai mi I fa pe anga fa nga ko singa mal miniska mal malo le lipoki dia o le vanga mo ka lenga la veia kwa so o le matua mani tele le feed na fo ia le fionga mapsua tane to lo me fo ia tato ro ia Samoa mani tele and I am so I mean I agree 100% se lo percent ne lo yo ina langa o le makua ai sila ngile ia to o le matua le make sense o le ngei ko inga me fa pea o le ka akia o le ka ngaka ngaso o le ka ke o mai suei le lai fa mai e tania po le fionga ya mapsua le alo sa o le o focus le issue ai ku le truth o le o ka ko focus anga o inga fa penga fa o so se sem pe o se mai e mongi fa maungi aka ko su ela le mongi mar fa ma the truth le fa mai le truth a su ela le truth ele maua le melia e maua le kaimile so ai fa mai loa the truth lies o le kala le atania in English the truth lies in the morning of April 2021 ava ole kulanga nga ile il vaenga le fa mai a faita tio su ele truth le ele ma faina tala noa ile issue ai tala noa mua ile truth
The truth will have to go back to the original truth of what happened in 2021 at 2 a.m. Yeah. Ora ngā kongua a ka ko maua loa i e maua loa le sa ongor so anga lea pe mongi ma wha maungi e le need langi conspiracy o a conspiracy o le mori mau sa o le mori mau Yeah. Fangi for it or ka ko case Fangi for case. Mama ita tau le lo tol fa to fala inga le la u fa mai sa o ia wa fa la tato o le o mumungi ku so le la pay was center of attention is Sam. No, Sam is not the focus. Le wingo le fa la tele le argument ele o le focus I o Sam. O le truth sa o ai na so anga penga la veai tu au ma le tino o ai fai pule ko mai le como singo le nga kongwa e maua loa I tole ma se I uma le nga conspiracy o ala nga fau nga ma nga mau mea ai ka ko o mai mo se su ele a o mele ya e na ona avatu fa pena ya o le tule na o le ta o to ia e to lo le te vai tu inisi e sa no mai e se le li potia pai ma la faina ya no fa te telea let them ele to ya te voia ya ele se makire ko fa ka ma ka foi si fa li poki malato e tu sa foi pe fa pe mai langa matele isa fa lana ya ile o le so upu ma o le so upu mai te lo pe ma o ile mele na sa fa ya ile auto stala ya te lo foi stu stala ile ya so a ko a mai a makanga o ngafi te lo to te lo stu stala ina ya na uma va veo na uma loa ya wa e is kanga ka lau ke le loa nga faia na fai submissions a Catherine na ngafi ma io o le te loa pai da sound to isi tu stala na uma o le sunga tamai tai lo ya le na olo pa wanga me nga wai ala sa amaka mai nga Filipo nga mo se kuskala o ako ko le mengo le kala o submissions lo ia ako ngole yes eta sia le unga ia peno fatu I don't want to mention enough la kele fo mar focus ia tangata ele to worth for ele mention na to la to ngoi lunga I la te o papu lai fo a faya o ele te fa fonga mai te filia o ia I ko inga news la ia pe te fa te dali o ele tato o totonga ia ele le fe uma fo yo no tango fo ila ia le a vatu lunga ele tato page ia le tala tustusia o totonga le ia mai ele tato wa suila esa fa ia tonu fo e so upu mai wa le tato fo ia vai fela o le palengi o ma ua vatu ma tele o vatu na o to na o lo ia ale ko ke fa fonga mai ele ka o ili tu sa no nga le na fona faia le nga o le ia nga la to kilipi videos ma evidence e se fulu martasi lena provided o le sia la to ki witness lena vatu o le fionga ya tupola ia manisi o vaenga uma ai o le aunga a toa o le nau ta ile sa fi na wina I ma fano fela fo inga muli ale tama tai lo ia o lo tu mo le ma le vaenga ia to na tangi mo tu mo le tang ia fa maungia o le sunga la au le mali to le to uma meia ia vai le make li pokia ku a o fi ngaula le o matua sa malai lo ele keisi a to fa upu foi le fa ia kala le au la mata no filanga we are allowed ma fa so a ma to rewording ala me adonga rubbish to sol talina le fa me keisi ma loia o lo tu mo te o ko videos fu markasi ngai au mai le ai ma se video kasi o ta uai fa pea e fa maunia lai tua ia e mo kai ho mo mau o me mo ele mo mau me ho ele fa lo mo evidence le lai sa mala le ia te u wa le mate fa so atu le ese senga
kusama kuwa iko ima ya efoi lo ia ali tutite provide evidence provide ai o evidence fo ia nga provider e fai mai ele necessary mo le maka upule e vai fo ile ia ta dutalia pe e se si vai nga te fia ile ia na la ufa manino atu ia ai ta dutalia lupeo popula pero upu ya tupu va ole u mai ia ta penanga fo ole ne toi malanga mai ana le lai le uli le ke si Richard ko sa ngala ia ai o fa malo mo fa tai ai le o le tolo longo li unga ia fa le fo ile ma ua fa tele ile senga o le famsinonga ale to ia ele wingo le tala fa tai fo ile fionga ile famsino le fionga fo ia tala sa to ya o se uminga ka ana tau ava me mai le ni mata upu ele fa ingofi mo le fa tai fa malo o le stala o la to uma o official famsinonga ya o malo le puipuinga tu lunga uma fa malo atu malo fa yor faifa ya tato fa kiri si masfia marka usanga fo ya matato fa tentali po fe tonu ai ya se tari tonunga mau tutule ya tawol mata upune ele kau ile kingi maka upunge pe a uma e sele me o mau ye kali ale aisu kangaka ngamali wai ku au esa luta yeah ele successful we will never call this case o se case o mau ai se amio kung yeah pe ale mau kanga o case foi cara case le foi ele se case su e poi como li qua o case foi cara case le foi ngala ya faftai foi tau so ya mau faftai ya mau le ile foi le tapo ia male io ona sa io le so nafi je lo le so nafi na matua ia tafao i oli ke no le so nga finga makua ka fao i o mau i ole ele case ia o foi ne ia so tele longa na ta vai tia mau ni ia wa ku mo mai ko o ia sa mo mai ko piko ko ia mau to mo foi fa ta ia tu le i tu lua ia ele titiele nga fa ta ila nga o ka ko o fa msingo sa mo o ka ko palange o mama ma su er me o re inki fa ta ia tu fa ta ili tu ale alvanga te fa malo foi sunga le fionga di palmia le fionga pulai o lise ia o sivai masem ia mai si foi o le tofa ia la vea portlenga ia lio ia ma le tofa pito la au fa ia tu iloia mori fa malo ia le nafo Strickland ia mai si foi tu leo ia ma le la tofa ia o mai a uma lea ma mafale avenga ye o ile pola la siri ma farfa o le nga o gibi o mo le un kwa fai le mo ku kwa fai le a ki vet po le finga o ale kule a fanga le na fo o se o le nga ngi me ra ulo o le nga e ku le sailinga kongu la po engla ve kwa e so sangi uma ke singe le me mo muli le la ka ko kikilongi and I hope umale le case umale fai unga ya February ai mapunga lo se mea e su e mo e ka ka le kwa ya fafte yatu le ya to uma malolo fo i o to fo ya me se fo i le tato so upu fafte tele le fo ya i le ngarwenga fita ya tato reporti le vaenga la fo if fa o le kapo ia uma le diaspora mata po ia uma ila do e alo lo fa nga malo they deserve to know your submissions alo ia o tu lenga aisia so le fa kwa uma ngile lulu o le sai lingo la mi ko me foi la le tati la ngona ilo ta fa no noi la tale te ta ua ngo tangata a te lo vaenga le ngolo fa ngongo ele ta ngofie e reporti mai ma
ma fela fo inga cases for the sake o kanga lenga o kanga fast mana tua ele te tauna tatu fa porokikia fuar maka upule ni o fam singonga mere fai o fam singonga lea e uia e kaukele o faia mai ko mua i o fam singonga o su o hita o tangata o le o tatu su e mai pe i le si utulo ai awaninga e kele o kaka HRPP kele o kanga ko sap kele o kanga ka lengi paki lenga fa ka ora ko pe panmela tele mo to tele so ia te ufula ia o faiva ia o ka ko ura fasara lau li poki uma ikuelua li poki uma submissions a lo ia fai ia ele o fa pe lo e tele fia il fa nga malo ia na te ele o le faiva o lo ka mo li poki uma mai ikuelua o akala le ai le fa pe ngar ma fa ia fa pe a li poki nga o kala kulu a li poki mai nga o kala le ku nga kangi nga fa pere o sei unga o lai lo mali unga lai lo ma fa kwa lau le so ruofi puat mai mo kwa ngi be uro ka ko ku singa fa penga ele mai ko elu ele o sku skala le pa fa pe fa ka ele ma ma le yo sku singa la fa ya umar nga case